Pamirsa Puncak Pujawali Reng Pura Uluwatu kemargiang nemonen rahina anggara kasih medang sia tanggal 19 Maret warsa kalitali 24. Ide betara nyejar salami tigang rahina raris mesinep renggalah dasa semeng. Sani menarik ring pemargin Pujawali inggih punika kaedin antuk upacara nyapsap utawi ngeresmiang kulit gede sani anyar. Jero mangku rastika ngentosin Yayah Dani pinaka pemangku gede Uluwatu sepisanan Jan Bangul ide betara Pura Uluwatu. Panglingsir Puri Agung jero kute pinaka pengempon Pura Luhur Uluwatu Dr. Anes I Gusti Ngurah Jaka Pratidnya Mausang. Pujawali ring Pura Uluwatu kadulurin antuk mundut ide betara saking Pura Parerepan nuju Pura Uluwatu ringgalah sia semeng raris puput ringgalah 11 tengai. Ring pemargin Pujawali kaedin antuk laksanayang guru bendu piduke miwah nyapsap kulit gede Pura Luhur Uluwatu. Puncak piodalan kapuput ide pedanda istirake ide pedanda gede Sari Arimbawa miwah ide pedanda gede Madikarang. Sawatara tokoh sane tedon ring pemargin inucap inggih punika Angga Puri Agung jero kute jero mangku gede Pura Luhur Uluwatu miwah pemangku saking desa adat Pecatu tur Puri Agung jero kute. Pengempon desa adat Pecatu miwah Kerama Badung taler ngiringang ring pemargin upacara inucap. Ring sajroning pangupaya nambakin kemacetan I Gusti Ngurah Jaka Pratidnya nadosang antuk nabdabin galah ring semeng miwah tengai. Ri sampun kemargiang pangilen Pujawali raris ring galah sandenyane prasanak ide betara katuran muali ke Pura Pererepan. Selami tigang rahina ide betara nyejar umat Hindu makasiki ngaturang bakti penganyar ring tanggal kalidasa Maret bakti penganyar saking Kuta Utara sani kapuput ide pedanda gede Isana Manuabe. Ngelantur ring tanggal kalilikur Maret kesangre Krama Kuta kapuput ide pedanda Giri Dwi Jaguna. Upacara penyineban kemargiang Rahina Sukre tanggal kalilikur Maret ngawit galada sesemeng kelanturang antuk ngaturang bendu piduke sani kapuput ide pedanda gede Ngurah Tlaga saking Riet Tegal kesangre umat Hindu Kecamatan Kuta Selatan. Ida ngewawahin prawartake pacang rajak ngelaksanayang pengaturan pamuspan antuk ngerakse katereptian. Jaba dalem pura kaulengang majang pemangku miwah sulinggih selantur nyane ring jaba tengah majang masyarakat umum dan netaler ngelingang mangde umat sane pedek tangkil nenten makte wadah plastik rumasuk nenten ngawigunayang perhiasan mangdani nenten kagul-gul wenare ring Uluwatu. Ring kuentenan wenare inucap saking puri sampun nyiagayang labe khusus mangdani nenten ngulgul. Swece Bali TV.